Muri aka kanya rero tugiye kwiga amezi agize umwaka. Ngiye kuyababwira rurimi Kiswahili. Miezi ya mwaka: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Rasa aya mezi uko yitwa: Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre. N'amezi agize umwaka mu rurimi rw'ikirundi. No mu kwezi kwa mbere mu kirundi twita nzero. Nzero. Kwezi kwa kabiri mu rurimi rw'ikirundi tukakwita ruhuhuma. Kwezi kwa gatatu mu rurimi rw'ikirundi tukakwita ntwarante. Kwezi kwa kane mu rurimi rw'ikirundi tukakwita ndamukiza. Kwezi kwa gatanu mu rurimi rw'ikirundi tukakwita rusama. Kwezi kwa gatandatu mu rurimi rw'ikirundi tukakwita ruheshi. Kwezi kwa karindwi mu rurimi rw'ikirundi tukakwita mukakaro. Kwezi kwa munani mu rurimi rw'ikirundi tukakwita nyandagaro. Kwezi kwa cyenda mu rurimi rw'ikirundi tukakwita nyakanga. Kwezi kwa cumi mu rurimi rw'ikirundi tukakwita gitugutu. Kwezi kwa cumi na rimwe mu rurimi rw'ikirundi tukakwita munyonyo. Kwezi kwa cumi na kabiri mu rurimi rw'ikirundi tukakwita kigarama. Kinyarwanda rero tugira amezi 12 ariyo mugiye kumva akurikiranye: Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Kamena, Nyakanga, Kanama, Nzeri, Ukwakira, Ugushyingo, Ukuboza. Nuko rero komeze kugira ibihe byiza. Mbibutsa kujya mukora subscribe, ugakora like ndetse ugatanga comment. Komeze kugira ibihe byiza.